Dobrodošli na moj kanal. Danas istražujemo jednu od najzanimljivijih biljaka iz naše prirode, a to je maslačak. Verovatno znate da su svi delovi maslačka upotrebljivi. Maslačak je bogat vitaminima C i A, organskim kiselinama i mineralima, a posebno se ističe visok sadržaj kalijuma, natrijuma i magnezijuma. Maslačak ima neverovatno široku primjenu u kulinarstvu. Od njega se mogu praviti čajevi, sirupi, čuveni med od maslačka, pa čak i vino. Mnogi uživaju u prolećnoj salati od mladih listova koji se beru van naseljenih područja. Čak i poboljci mogu da se jedu sirovi, dok se od prelepih žutih cvetova pravi vino za koje postoji bezbroj recepata. Još jedna zanimljivost. Ako se koren maslačka ispeče i samelje u prah, dobija se odlična prirodna zamena za kafu bez kofeina. Ali danas naša pažnja je usmerena na onaj najjednostavniji i veoma koristan način upotrebe čaj od korena. Pre nego što pređemo na pripremu, važno je da naglasim da su informacije u videu edukativnog karaktera, pa vas molim da se uvek posavetujete sa stručnim licem pre nego što uvedete nove biljne preparate u svoju rutinu. Hajde da vidimo kako se pravilno priprema ovaj napitak. Za jednu šolju potrebna nam je jedna kafena kašičica usitnjenog suvog korena. Prelićemo ga sa 200 ml hladne vode. Veoma je važno da koren ne prelivate odmah vrelom vodom. Postepeno ga zagrajte do ključanja. Kada voda proključa, pustite da vri 5 minuta na tihoj vatri. Primetit ćete kako se boja menja i postaje bogata i tamna. Nakon 5 minuta sklonite posudu sa vatre, poklopite je i ostavite da odmori još 10 minuta. Taj mirni period je bitan da biljka otpusti sve svoje korisne sastojke. Kada procedite čaj, spreman je za konzumaciju. Čaj od korena maslačka doprinosi čišćenju organizma, pre svega jer blagotvorno deluje na rad jetre i žuči. Zbog svojih gorkih materija, koren maslačka prirodno podstiče varenje i ubrzava metabolizam, što može biti od velike pomoći kod osjećaja nadutosti. Takođe, on deluje kao diuretik i omogućava da se lakše oslobodimo suvišne tečnosti. Preporuka je da se pije 3 puta dnevno po 1 šolja pre jela. Najbolje je primenjivati ovaj ritual 2 do 3 nedelje u kontinuitetu, a zatim obavezno napravite pauzu od isto toliko vremena. Imajte na umu da smo svi mi različiti. Kod osetljivih osoba maslačak može izazvati reakcije na koži ili osip ako se pretera sa količinom. Poseban oprez se savetuje osobama sa dijabetisom, problemima sa bubrezima ili žučnom kesom, kao i trudnicama i dojiljama. Za njih je konsultacija sa lekarom obavezna. Priroda nam nudi mnogo, ali je važno da je koristimo svesno i umereno. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da naučite nešto novo o darovima prirode. Ako vam se ovaj video dopao, značilo bi mi da ga lajkujete i podelite sa nekim kome bi ove informacije bile korisne. Ne zaboravite da se prijavite na kanal za još zdravih recepata i saveta. Pišite mi u komentarima da li ste već probali čaj od maslačka i kakvi su vaši utisci. Do sledećeg videa, ostanite zdravi i nasmejani. Pozdrav!